Петр Хусангай. Эбир пулна, пур, пулакпар. Эбе Машарова Татьяна Максимовна. Тударстан Республики Нырлат районне кереген Чаваш тегермел яленче бурунады. Тегермелди педемешле пелю параган вадан шкулда Чаваш чергибе литературине верендедік. Видео игерегене Николаева Валентина Александровна, педагог-организатор, шак шкулда пишлет. Эмерзем ирце быраше, истерзе осхал мулне, кенегешезем жыраше, чавашсен кунне шуне, тингерет пер малалла, кайрине де халь куракпыр, манын шуғышын бала, эбир пулна пур пулатпыр, пер варман пулсан эдемлей, терле евыш пурунда, ярымза гына исмелек бұрын шиде варманда. Касно, водырны бире, коклаза хыртман дамардыр, вырлық юлна пур бере, эбир пулна пур пулатпыр. Нигамран заютшын мазыр, тан пурса пур юксене, яд хума пулдарны халық. Хебере, шылдырзене, оспушран да кадык мар, чун хавалебе де паттыр, черебе де шілгі бар, эбир пулна пур пулатпыр. Пирин юра, пирин тере, пирин тюземле замах, упранзавал сицегере коммунизм таранах. Чун шакна шамни булзан, маншым шыдып анда алдыр, шанчык сүйнмені хыжан, эбир пулна пур пулатпыр. Мен чываш чілгі, илдетті, хыштюхне чывашырана, ерінде бұқса елетпер ұн еші кашырашкана. Кеші битвы, келмес чун, кужынақ ұнран кулатпыр, үкте журыл, хытта жун, эбир пулна пур пулатпыр. Шақ күнтен упранны халық, мышқыланне баяндан, хой жын хой, парне де балық, пуринбе де бол пердан. Петем пурны стердебе, шерширца тубаты ватпыр, шыры, сиве егебе, эбир пулна пур пулатпыр.